Dial go for say was say good to say bam. DL Cassia body hintano, no near Pahontoma. DL News. Yamamo akwapa. Afitu mekane share yen. Ewo Facebook and YouTube. Na yemfa kasebo no enchiri mu ankasa ensomum. Yensha kasebo na se enfemfiri awrahuse mu ewo nkran. Pompre mante mu yemfa nkopie mu ewo Martina. Na enkra ya awrahusem abeto de kasebo pono so echiri mu sem. Enedu yada emra ebo no nan pa ho beye semadua aduanan ba kontem. Eneja etimi ato Martina Songo Junction eya bro sanche chenche bia eboso miensa ewo na wuku dai opepon bo suma nyewo mi ne da taso aduonu ba ko won fempem mienu ne aduonu nsiemu na meka sai odumja adwuma yekuo ni ma no echirem sem wonom abom homaden etimi asojana no a wonom edum ejanom na nya de a meka se nipa biada etimi ahwere ne nkwa anase obiara mpo eho etimi aka ewoja eto Martina Zongo Junction nim na odumja adwuma yekuo ma echirem sem emre jane to Martina Zongo Junction no wonom enyankra sei asem sei na asie nanso mkopie mu no na aboche sene no nan agbapa ho sema beye aduana ba ko na bo anumre no num pepepe na odumja adwuma yekuo ma na bommaden etimi adumja ne kwakra mekese de echire nyina etimi ayedin na yama ne boni Bismarck adusai akopie bia ya ejane woni nte no edika no wadika ne adehye bi ade nkomo ama wom de nsem bi atodwane yenkwatie anipa hodo a wom de mane kotu awisie ehunu ye emre janato Martina abrosache nchirencha eno no ewo Zongo Junction ne yenti esma wodom resom de kasebo for kopo na enu nso toy wa ase the light ni atumye the light ni dumye no na anapo we ba anapo light off the light no be for mo ram ko for bi se o be light ni do be light ni pe the light no bobs the one ya edumye bobs ya I find na ade no so ma me de no so dumye you know say this is what inside don't do your inside you know say e pa pa titija na sha say shin jamana e we inside here why you smoke na there I shall say ba smoke ni ba na ya just say don't do it no you wa don't book it I dey na e ka shire that because time na you say smoke ni ba na dey na she we inside I jamana she we inside there don't book it no I don't find some problem and the shop there do the same as oh shop back open na shop we dey affecting the second one and if we head address I want just cutting so as on affecting kaka but I dey be o mi ashi bonnie for me Herman now what are they phone shop additional phone shop I want to phone enti eni a woti ye yo dance ni ono so otonton ade e Martina Zongo Junction ene de si ye nyina no ode mu enchiremu ede asom de kasebo na penifo sei de okwaten de obaten de ogina ho no ono ne atentoduro yenkwa homa no so ne ene amane boni Bismarck adu sentwetwen komo ne yemisa sei Zongo Junction ja no ne nyina etimi adum kura na Bismarck oh yemfa hanwe Bismarck hello baba metonga Majo ya wafa nempom design oh yesu adome ho de pa sound so ho ye ya mi adome tiapo Bismarck wo hin sesei isi amino ga sai de mo Martina Zongo Junction tramfoni kira yenya ne ntie se jato Martina Zongo Junction a wode ho videos ne mfoni apa sesei no eja no ekoduru sen odum jadwuma yekoma na timi aso ano kra eja ne nyina duma na ofa me da se nyume me ma obi bia ode ne kasa fidia 2 106 na yakwaba na mprempre me no ka say de mo Martina Zongo Junction yana yeni Martina Zongo Junction kakra no baby asaliboche school junction trotro for no elodi and so eko ma dia kan je we no Zongo dabi asaliboche ono I want to see am no wo abansra adesiman phone ana Medina city here now for be pm adia asem no kratro do se na wo kan yebedru around 5 ana me be pm nso Martina Zongo Junction and be pm ha
na mo say eja sisi bi e ko so a na ma de be pie mo na fa me ne timamfu ana se we no eyewitness for no me ne dodo na so edidi nkomo omo se anura ana nsuo no start to no ana light me call off na light me call off no and na be for ana light me buy na light me buy no ana shops bi e wa ha e kan ya se meter no ho to tima kakra e to tima no shop bi ba ku ha eno no ye adesiman clothing. Yes, it's additional clothing. Hona ejano extra season kesi but antian she cable to all nyina no antian she. Enti Quentin ano mo the shop ba ku eno no on point clothing champion. Eno ano mo se wusie bi asate epie tuo. Na mi epie mo an komo kakra mi di an se estate ye se mita ne bubo na ni kakra akra. Na enkofo mo mo ekire se na ko mpese mo pay attention na se mo hwe but dodo na ka se we mita na ebubo na ni keke ntimi nya hwe kwanzo me wanza enwusie pa na epie edi by the time o realize ya we yete on be attend to ade I see no na chese agin semana ta na amote be 30 minutes later ana odum jaduma ko no to be pie mu a ombo ama eja sisi no ana se omdum eja no na me ne mentaka man ba ko a we ne friend bigi ono na during that time adene course no na o wanti let us be bisan in December afunu nanka the chief person no watimi abom nchim right ma mene no ending komo owura big in pom design ayo right boyen komo eja no ebere be na hia se na den pa na kofa eja no ebae the journey started around 4 o'clock more around 4 o'clock we do like I know instead no we do like we do like me say na e kokko bi so me show like me mind so be no do like me say ma se power na e ba na no dey bob na won shop na mi ya ebu boy but shop na e see no shop na see pa na nu running by shop na ya two you go as a bob na bu boy no what you need no abo we inside na e na so na boutique nti e na so ntale ni mo inside before you will smoke near then if you inside where you know shop some more to say and more hammer you from bunu you from book gate no we ni mo ansa na you dey cost we inside before you be book gate na it's frame ni ba na hu se na ekumo medina nyina ekumo hu se the one who said na atija na ebo hu mo dey say the fire extinguishers ni se be dey do na 574 within by 30 minutes 574 e buy no mbabu ani but shop back so one come on get so on the na affect the pa was when the SC and the SC were inside they can stop back to inside no the aba or ye the juma big mama mi sa wo enti te say no aye shops be ye sen na ja no ahye no wetu na ka se muami ka wetu na ka so be 2 day affect you but ba ko na e sha ase na ni nyina ahye kura enti say me ka say ma me na ne ma ahodo e wo mu ne de ni nyina ahye kura atoro nson bibia so mi fa shiwo be da say fa phone na ma ya ma ne boni ne enton komotwetwe no so over Bismarck eni say you ko pie mu no na wa probo no shop no be ye sen na ni nyina ahye mpempren there when you on point clothing champion and no a boutique otonton ema bag ene mpaboa ne ntade no de me no ka say ma me no ba onfa bibi bia wa onfa tebi ade ya kan say pink trampo a ana ba ko nso e won ntani nyina no mu bie be no so okay when you see the one ten no bie ba me be du ade o ma loke but eja ne kan e because of a comfort eja ne kan ya na ono so ne shop no eja ne kan e hye ye eja ne kan be bedu ane de na e ono na lock ne de but bia de ye bie ne de eno ye boutique and de on fa bibia eno no na Ghana for no eda Facebook and FNC YouTube nti wo de wo ba DLFM 106.9 ye de nkoma ye de hu video na to so aba benya bi na wahwe na Bismarck say eja ne adum kura o ti de adum kura odum ja adwuma ko na o ma babu ama o ma dum bibia wa na Madina boys mi so ya de pa omam tonton na ma around o ma ya de pa ezan say start here no ma na omode hammer ebu shop na ezan say na ma me no watum manya na tie say Christmas time no ana no ba no papa but after Christmas na say
Judge na perform kakra nti on time mantem my poor juma na we be in the shop no that's one no happen na no aduane enti Bismarck wodi wani ekali a wo hwa ejapade be ye sen wo ne sika botena be ye sen na jesi a ye kase ye kwei oh a whole boutique a shop on the shop no building no we chi no wasa bo container ba akusta wani mu enti a whole boutique me am ani kan wabaka pa Ekaba machine bi nso wa no nso no eno nso da asejuro be Bismarck na odumaja adwuma yeko ne ma no anampanifo no bi wo ho ebetumi no mo adi nkomo mi bedu ana so mo ka no mo ko mo kwa ne da police wo bi na me betu mo ana no krampo no me no ka semprempre mo ba ku kra nyina ase this year na ma say nad mo fo that be where I think they ECG for na o ma ba wrong okay right Bismarck me na wase na ma ne bo a wo de asom de e ka se bo numre right inti yamane boni Bismarck edusei man pizze na wote ne nka se oma yamande bo edi free Madina braya eja etoye ne ewo Zongo Junction na mekeze the stores ne de omo wo sika omotonto omo ya boutique ne de maame ba ko de ne de ni nyina tonson na shops a akese mienu so ebe ho no mo no special utumi se ho ahyehye ebi ahye but ni nyina anhye kura na mom no utumi se ekapa na aba ntisika fire here fire there Janet dear. Since 2024, ya tu abawie ye no. Fire here, fire there. Say Janet tia to e. E dia ba dia. Endra circle and Madina. E dia ya. Yo, sika yento akase bo no so. Yentua Kasiabone Sona Greater Accra Regional Minister Yelinda Oklu Edensem Atuja Echemu say Yendra Eja eto VVIP station no ewa Kwame Nkrumah Circle ye n'echinom omudu mejani wie ye no muhu gas cylinders be ye duonu ewo honom na ya dansefo ani penifo ewo honom echemu say eja no ehya ase be ya no panondu achese mobile phone shops be ye duonu die ni na etimi ahredroba ya rewusem ye papa na breja no ehya ase no Ghana National Fire Service for nso etimi ko honom ekoboa ye emomutumi edum eye eja no na enne wuku ye opepombosom ni de toso aduonu ba ko won fimpimienu ni aduonu nsianim ana ye Mrs Linda Oklu ebo omodin ha ekọ site onom ekohwe ni esiye no du hono ni di ye kasebo etwetwe nkomo ana ochemu se ode kokobo fire so e de amatememfo ni na se so mu o market honom na so mu di dwamo momodin ha hese ye gasoline no mu di ye aduane no metimi ahwe ni ye esansa o hese ne wo kasa ye cylinders be ye duonu ana mu hu e wo honom na chese enam gasoline na ne so ana ma eja no etimi eba ye nti omunya hwe ye wo honom ye papa se ne omu de gasoline na enu aduane a omumomode ana omu ntimi enhwe ni ye osanso efasa akwanya ne so edensem di tudwa echemu se eyade a VVIP station echi ho na etimi ahye e wo ye Kwame Nkrumah Circle honom no omo bomodin abesi eye shops ni bia omo no eye abefo de pa ana mo ba besinti adwadifo no emo obi anye na adwin so akosi eye shops ne sanse aban ebefa abefo kwan so esi market ni bi ede amawom. I was here with landlord. Initially, I asked landlord to take the lead to come and look at the place and then have some assessment and give us a feedback. Myself, I was here yesterday to witness the place. We engaged the affected victims, and the cause of the fire is not yet known because we are still waiting for fire service to give us the feedback. And so there was a time we asked the assembly to decongest the place because we noticed that there's a lot of activities ongoing here. Yesterday when we came, we noticed there was a chop bar here. At the same time, they have, aside the chop bar, they have drinking spots, and a whole lot of people sleep here, they use here as their abode. And so we noticed that some of them even have gas, more than they were able to retrieve more than 50 gas cylinders. Are you getting it? And so we keep on asking, for how long are we going to sit to wait for this? Yesterday I asked my market women, because at the end of the day, when we talk to them and they don't listen, we said, yes, this is where you do everything, you trade here till in the evening. We cannot prevent you from cooking here, but take precautions. After cooking, make sure that whatever fire, the fire you use, make sure that you go off the gas, take off the cylinder head, and so that you can know that you are safe.
And so we'll keep on advising the traders and then the affected victims, no matter what it is, the government is ready to support them. Yesterday when I came, Eniya uti ye Greater Accra Regional Minister ya Mrs. Linda Oklu na nuechi anedwedi form so omo shops no etimi ehye ye no e de adesrede de ato abanyanim so omo mmomode ano omo beboa wom esan sesesei na omo dwane etimi ahye no ebe mo sikasem etimi akofam ebi nso na ya de omo da shop honom entesesi ana ahye na cheso mu ni ba bi omo di omuti ebe tunti aban mmomode ano mbeso omasen Aisha inside I'm using like Juma. I'm a kitankwala and I'm a simi kodi paba. Nukunu we and change and kodi paba me baya. Nubibia shatadi shemi pena yakadia. Minya wademo. We may turn a moke, Mukoye Zula neba. We turn on Makaka, we look at Sakaka and Luquich. Then I ain't up containers any morning in the Kogu. This is the American. Abandon boy, Kaklan, baby, I did a two better. Member of Mokosco, Munomonopo, and Rakomata Deba Compose. I came all the way from north to come and hustle in Accra. But unfortunately, when I came, I was working with somebody small. I had money to make my own kiosk. Just 2 months exactly. Yeah, I did it in November. So just 2 months. Yesterday, I walked out to go and buy. Before I came back, fire has entered into my kiosk. Right now, even this one, person below me, I don't even have 5 persons to drink water. Kiosk where to sleep, I don't have kiosk now. So what we are asking from our president, even if he cannot do much for us, at least he should help us get where to lay our head by helping us to replace our kiosks back. Our money is all bent. See the way the money is bent. Lot of money. Some of us didn't see it. All turned to ashes. Everything bent. We sell mobile phones, accessories, chargers and stuff. That's what we sell here. Oh, we have one of our shop here. Everything bought. That is warehouse. Everything bonds. Eniya uti ye eyo mu omejapade etimi ehye ye ewa breja eto ye VVIP station no Kwame Nkrumah Circle nechi a chesesese de ya rahusem ye papa ewo manyimu. Yanto akase bono so na yanko so anyire mu ewo nkran pumpune mantem de yanko PMM ewo so afo no ena wo hwe o my Ghana yen adwadie ena afei emfinidwuma so Mechira Minister for Trade, Agribusiness and Industry Oniminyamfo Elizabeth Ofosu Ajare Edensem Atudwa Echiremam Yanka nkyira Ghana for say Omanyum mpenimfo do mo ye cement adwuma no enya de a wonom ebetimi atubuonum efrise Ghana mampeni ene osoafo a ohwe yesikasem so ana afen so Bank of Ghana aboa ma yesikasem no ekwana nim kakra krant bibia dedin a enya de a mo sisi adan ne ade contractors no cement ne bo no eba be kwasoro kram yama me de sem do tudwa emram na one ade hyembo mmodiam wonom ya cement nyuma ku twetwe nkoma na mu kirem so we ye no kre wo hwe oman Ghana sikasem se de ekro na bibia ye ne senti cement ne bo ne de enya de a wombetimi atum enmanim ne mum wonom sere se wo mo besere nyuma ku awodo wo ye cement wo manim so mo sere da wo mo modern se cement no wombetuma ye ne yie pa se be ya obi kotobi e de sine dan ya nsuo to a entumi enkwa hono dan no emfangu kram na decided to jamram na okasa e de afa aban ku ntabodwumadiam Ghana mampeni John Dramani Mahama baye o kire mu sei osoafo bia wona ba mu anya hwe kura aboso miensentem kobu nkonta na Ghana fo nyina hunu bra wabo se eya Ghana fo moyensem emfama ankwenye so Ghana fo emo se hu ne enyi wodi na o man yankwe ne mpuntum na ya ma me kire mu sei mekase de sikasam no o nyame ade da dom Ghana cities no enya hoden pa bibia dadin enti Ghana for cement ne de muntum na bo no nya de a ebekwa soro kra no kirema Ghana mampeni John Dramani Mahama eni NDC aban egusu dinani kotua wisie edi cement adwumayefo nachi anase companies awodo mo ebo modern produce cement ewo manyim na okirema aban ye kaso beboa pa na o man Ghana sikasem akon kana Ghana de hye nso asetinam atima yede be engaging the cement industry, and the latest one was on Monday. The engagement with them was to focus on improving quality and price stability. It is right learning that where the dollar is right now, prices must be stable. And I am happy and excited to reiterate the point that the prices of cement is not going to go up.
and this is a matter of fact. Industry told me. Aha. What ma moya cement no na de to nanimum. Na no achi ana ye maame Elizabeth Ofosu Agyei Sikapa bio ene wo kire mu sem. O hye wo man yi bo na Ghana mampani John Dramani Mahama ne na ban. Ebetimi aboa ahwe sem. Nyumaku ahodo moya cement na omo ye nwuma kese wo man mu no. Wo betimi anya na ma bia omo pe se be ye bebo na oman sikasem. Etimi akonanim o kire mu am. Sa Ghana betimi atompon a na no beboa pa ni nyina ne sei. Niema ahodo ye oman Ghana nkase ye de no. Yemwa na nwuma ahodo ne nkwanka ba ye kwado so beboa. Through the intervention of the ministry this year, uniforms and other apparel for state institutions will be sourced locally from our producers. Ghana Prison Service is sewing, still made in Ghana. Private people are sewing, still made in Ghana. The most important thing is that all uniform must be made in Ghana. We should not enrich other countries at our detriment. We should not give employment to other countries while our teeming youth suffer. And so this year, we are excited that the uniforms will be sold here. It's going to help us maintain the strength of the city. All the money we need to change and import these uniforms will be a thing of the past. Nyina ebeye twem kabia na ne kwakura mo no ene ye maame Ofosu Elizabeth echiremu a yanka nkyira Ghana fo sei Ghana mampeni eba se obeye oman agye nkwanti obeboa pa se beye a eye Ghana initiative se nioma bia ye no ye betimi ede ye ho ato Ghana ne maso na emfa ye ni emfa nto amanone edwumadi ahodo so ene ne mahodo ye ne Ghana ha pe na de beye ye ho na Ghana ne ma so yetimi de bia ka ho akoto amanone a ye benya sikapudo de aboa o man kekere ne momo no ye nyina ye mone enteche ne bebo o man su sikasem etimi akonkane. Made in Ghana has come to stay. Made in Ghana is our game changer. Made in Ghana is what we have. We have to prioritize what we produce for the stability of our city. We have to prioritize what we produce for import substitution. We have to be proud of what we produce. We have to wear what we produce, eat what we grow, and that is what is sustainable. And in order to promote locally produced foods and services to boost the economy, enhance local industries, and reduce dependency on imports, we are coming up with an amendment of the Made in Ghana policy. Eni enkabebua pa debia wofa some African we semi demo eni na mrante wa nkuma ni bi tumisi wa bota boni minimu bota pa wi akata ban na fifire no mama yemfa Ghana fade ye ni Ghana nuane no me yempia fa nkone mani a wote ye eye osoafo no no hwe adwade eni fidi dwuma so o Mike nam de den adonu nyamfo Elizabeth Ofosu Agyei. Yentoa Kasiabone so na enkane konfoba obeye yesenkani eye Patricia Siedu Esiama Dodro na efren sana na grada ya de nede amasaman High Court etu na peo no asheda ede akwa ye ogefo bosom ne de tosunum ewon fimpimienu ene aduonu nsianim na ya de na grada obia bekaya eye kita won sabosome ewo ne de tosome ensa won fimpimienu ene aduonu num nimu ana court she se onko de fiase eye mfrinhia no eye dunum nonko ye adwumaden emfema eye Ghana aban yesan se eye ade ana fraud ana otimi eye niema bon nko ana na oye wo man mu to mo de kwadu no etimi de bon no se onko nonko dem mfrinhia no eye dunum no chema asotwe mo de man no na eye ade abrusu ye pant no mabọ modin a etimi ede appeal ede akwa akoma court ne san so mo chema eye kwadu mo de bon ne eye asotwe mo de man no en ho ntie san se atemo no bu ye no entimi embo anto mobo modern de appeal no ede akwa akoma court na brand no mudi asem ni wie ye ne wuku opepon boso ni de toso aduonu ba ko won fimpimienu ene aduonu nsianim ana ne lawyer Richard Asawe bafo ene di okasebo atwetwe nkomo ana ochie mu se na hu behia som so benyamre no matimi ede asem ni ntine sanse eye evidence ahodo omo no eye technical issues bi ntino na woso mutimi ede appeal no ede ma onsa ne be mbe momre no betimi ediso no mu chema ya de omode appeal no ekoma ya atani general ne officer ne be betimi amomre na asem no ombetimi edi. Okay, so today the business was for us to update the court
as to the orders he gave that at the last agenda date. If you recall, at the last agenda date, we prayed that we should be allowed to file our written addresses within 2 weeks, which the court graciously granted. Then the officer from the Attorney General also prayed that she be given a month to file her addresses upon receipt of ours. Today, it seems they could not comply with the orders of the court by reason of a mess up in the DLFM 106.9 seeking for extension of time. The court agenda case to 5th of February 2026 to deliver its judgment. But then the Office of the Attorney General has an opportunity to file their addresses, that is if they are minded to do so. So basically that is what happened. And I think the judge also expressed concern about how the media report certain matters in the court. Apparently some attributions had been made to the judge which did not reflect accurately the state of affairs as to what happened at the last agenda date. The judge did not take that kindly at all, and they cautioned the media to be very careful, and that if they are not sure, they are always at liberty to contact the registry or speak to any of the lawyers so that they can accurately report whatever happens in the courtroom. So basically that's what happened. We are going back on the 5th of February 2026 for the court to deliver its judgment. All right, thank you very much. And ya uti ye Richard Asari ba for no ana ye lawyer edema enkane konfoba eye Patricia si edua eye siama dodo na friend na agrada enti okonfo agrada se said they saw ye evangelist o sempekani enti ono na wagu vela okosa no and then akata nanim enu say eye Roman o sofoba o say Roman sisters ni bia say dem na videos ni ka san de man kan meni beji because we agrada yi na efe pa we uba Facebook no se na fin YouTube a obehu de ye kan ehun say efo o me na ka na ba na no film asi form no odum say on body fita say sleeves kama Roman sisters no say de ya o ye ne fe sa o ba se na mo de fa no so efe pa and no empenifo no prison empenifo mo da prisons na no mo do so pa o mo nyina kwagya na kwan mo do no dodo ono oba no thank you champion Taylor antino to our Facebook so be hwe ya maame Patricia esiedua dodo afre say akane na agrada sisi ade onye na what's a hank of gunisa sa okay it's no dia shemu no am be say Ghana fo no behu so phone omumbie car ne don kra na phone na ye ready say be twanti but I'm sure say omugya na oba niam o ye na hwe onye biu ana hu ni say nipa de yanji nipa ni otimi me de ne senka compensation ni mumu no bia nipa bia nka ni sika ko di ne ho no mumu de nka say o mani tua ne kakra nka odi pa tua nka no beboa because emlan Zacchaeus akoye okfuru suru ho ye hu Yesu Kristo si fo odo obi ade akoma no Ozeme de nkontompo age obi ade a me bo ho mprensampre no de man bio nti we say no go fancy hu nka ho mpo a nipa bia ne kakra kodi ne ho ne konye den on prepare kire me nipa no ana manka ni yento akase bo no so na yento akase bo no so yentu fan kopie mu ewo US memu na Ghana fo nyina nem sa kane oman yesa na ahene me kire former finance minister Ken Oforiata na abato adwa say ewo ayo pepon bosman ye womi ne da na toso nson emfempem mienu ne aduonu ensiamu and the United States of America one immigration and customs enforcement the trinity e kan say IC impanifo ensa tumi kan no kiremu papa yi na nkrata ma ne kwan ma ne tena US memo no ayetwam ka bia nti won mache no wabu US fo embraso na no na koto dwa sendrada ena mpanifo fra asem ne say kan ofoliata ne mla nimfo metena se na wono masem die no entimi ntuatua so sam na ndrada na ye brada na eye opepon bo so ma je mu deta so aduonum emfempem ye no na de no nsiam na asem die ne koso a chese ne yam papa kan ofoliata emra nimfo eden krata akosre eye United States wono immigration and customs enforcement penifo ne say enkombe hia bill ede amayam papa kan ofoliata na so mla asem die ne koso no empenifo ye ne kokram mekire eye private request and empenifo madiama asem no mukodi ya kama pa nanso eye state attorney edema US ma no ekiremu am kan ofoliata wo maka so mbe ja ne ama ne bill pa de am enya dwuma ne anase kine free say wo ma ye ntie say Ghana ma no epeso mba madiya de extradition enkrata ba na nkombe fa ne ba o ma fi say o mode hie pa ya fe ne pam enti komre fie kakra na eja o medi fufu fi say
ne condition na pomuden no nya de ebo no krenti Ghana mframa no bebo no pam na sanse nsem we mu no enam jaja otena twam David A Gade kire mu sei nkrata hodo a yam papa kan ofoliata ne mra nimfo de ba ye no wanje amfantum o kire mu ansa nkrata ne niam hodo mo ka no ogiti menye genti asem no o matu di ahyada o de kwa akwahya ya wada ofoli buso bosu medi anim ne da taso aduonu nsom enfempemi no ene aduonu nsem mo hwe anim sei ene duru hɔ anum a oman Ghana ban ankasa betemi de nkrata aba sei ampaniampa wone wo hia kan ofoliata wo Ghana na nkrata ne bedon hwemu wi a kan ofoliata asem no bo bia susande bodo hono be fa na nsem we mu no endra Ras Ghana ma ekoy oye kira e wo US embassy ne yema me ba akọ no ye opanipo kasa ma eku na be de akire the day adem Marion Gifty akase akire mu say ya papa kan ofoliata ma fa ne pa ne senti dia ye no mra fie US ne ye moa odi o ma fie na ka wa Ghana no Today happens to be day 2 picketing. We wrote to the police that we were picketing indefinitely, but later on we came to a consensus that we would be picketing for 2 weeks, so we're going to be here for a fortnight. Yesterday was successful. We were looking at having about 1,000 to 2,000 people here. Unfortunately, with the jurisdiction and the demarcations the police gave us, we realized that we wouldn't have space for people. Per what we had communicated to the public, we're going to be here each day from 8 a.m. to 4 p.m. on any immigration issues with Ken. That's not a problem at all. But what we are saying is that Ken was a former appointee of the SWAL government, and we demand of him to come and account to the good people of Ghana. His refusal to come is very disturbing, and we feel that the U.S. government needs to act, because we have had that bilateral relationship with the U.S. for a long time. And if our Attorney General has written letters and has gone through the necessary legal processes needed for him to be repatriated or deported back to this country. Any awoti ajem co-convener edema Arise Ghana den edemalion Gifty and awote nenkan nemra wonom eyo ye kire no mumu mesei ene koso DLFM 106.9. Enti za wote ni etwa go na bring Ken back, we need Ken. Enti ene ho nsensem na no ache no ena nsentwerefo ene oman Ghana ban lawyer pani onokranso yoswafo am ohwe oman ateten ne so Dr. Dominic Akretenga ayene twetwe nkomo ena wo kire mi say in fact say yi de wo hwe emra hodo am US man no ekitamu na oni tumi wo so na mmomu no kwamo hwe ane mu say oman ene aban betime de nkrata akwakoda US man say yam papa kanufulata ya fene pa nti wo mra fie no mebunku nta akere Ghana fo no hwe ane mu say oman Ghana say de tibe kanufulata beba kruim. Well, the American authorities are handling the process, and they are handling it in accordance with American law. So far, I don't find anything wrong with what has, taken place. I monitored the hearing yesterday, and I've had reports from the United States regarding what has happened and what may happen. But these are confidential discussions, and I'm not supposed to talk to the media about what they have briefed me on. The Justice Department is working on the extradition request. Now, you have to understand that what is happening now is in relation to immigration law violations. All right, that is separate and distinct from the extradition request. And so if it was put in before the immigration judge that there's an extradition request, he wants a formal, filing before him. So the Justice Department would have to do that before a decision is taken. No, I don't control what happens with the Justice Department in the U.S. I am very hopeful, extremely hopeful. Enti ani awoti ye aya ban lawyer penia ono kwanso eyo swafo no ene ohwe omen ya tentere ne so ne den ade Dr. Dominic Akretenga anyene nene ena woti ye Yentua Kasiebone Sonameyo Edema Kumasi Metropolitan Assembly Richard Ofori Ajiman Buedin
ahyɛ sɛ ɔmo mmɔmɔden no ɔmo nkɔto alpha and omega choba no ewo krobo odumase eye kwantimpo ne so no wo eye Kumasi Central Business District nim esan sa yade ahunidie ho nsɛm enkoso ye kura ewo honom na san hyehyɛ we efa ye inspection omokoye omokohu nse kyese okwa agata da honom a kyese enwura pa egumu no kyese nyasɛm ketwa ewo choba honom a onuhu ne sɛ yade a be hap ye adwadifo ewo honom san so ana ye kwantufo omo so efa honom no omapomude ho nsɛm so no enya ade betimi akoyi ntomo momodia no monko na ye alpha and omega choba no monko no monko enkotu mesanse ade nti na bia ye omuye aduane anachese fi adori honum sei ade omu hu se ye ade a se efi etimi edori honum apomude hu sem entimi enkosu ye anan na bibia so echirema udu eye choba honum a gata da honum ne ayamma sei tam a chese nsuo ta na chese pitipiti egu kwan ni ma eni enyan ye papa no hesa ne niam akona enya de betimi aboa wom sanso anomu fi honom anomu ko public toilet bi eno ewo choba na echi eno so no dwumadi omudi no ense fatakra o ma hyese eye toilet facility ne se ne ekono masaman no e di na koma court esan se eye document omudi ye adwuma ewo honom ne krampo no eye fake nti omomomodi an omomre sanse adenti ana public toilet anya de amode tank mpo na eye adwuma na emom eye nsuka na chese bibia efemu ekọ honom eno so eha adwinye pa no mu chema shops e wo honom be ye edu so de eye adwumadi omudi ne de ahunidi ho nsem entimi enkoso ye na chese bia ya honom ne de enya de ahunidi ho nsem de ye omasem hia kra e wo honom nti eye shops edu ne so no masaman no e de akoma court so mo so enkono mu ntimi enko di asem no na ye Mr. Adjoa Agyei buadi ekasa na ochemu se de ekoso ne de aye ne ye papa panti de kokobo e de kwa amu ye aduane e won potem onim ni na se omomomode asa hunidie ho semetimi aye omasenhie sanse nipa apomudin de ehu ehia Keo hase omatutwe almost stores na go ama baby agata da osenka slabs guso a efi babelo kuma ye ba na kipeja slabs na nenka ye yifi no na eko omaguso de obeto ta atoso it ya block channels no ama enso ene efi no intimi nka so na abe block wa hase na create stench ena omo di dua kata so te so to an eti omo wa efi diamond chick shop right e de ko baby omaguta asaka nyina yesama omunyina de makokot na yatwe omaso na dawa ye wi no omo so yesi omo sisa omo di aduane wi a ase no ena ombehwe edegu eti omo so they are contributing to the sanitary condition na ewa ha nto omo se de omo kokko ono so operate an unapproved public toilet facility eti ono se de ono so kokko eni ya uti ye Richard Ofori Ajimambu edi ono anaye mayor edema Kumasi Metropolitan Assembly. Yanto akasebo no so na yamonwura mu ewanigidie kasie mu. Na Dr. Charity Chumesi Ankram Chief Executive Officer edema Chatma Herbal Health Center. Na no so ya ene ekula managina tumpam ene han therapist obadwumadin ye pam. Wadene setu ne nam ho ama atumi say yes woni padua ne bibia ya moto tumi say yes moto wa na ye ma medens matodwa ekire mu am waye hwehwem saa behu ne sesese no wo hwe oba ene oberema mpemu nkitahudie na ememma ne mu oha mu nkichemu aduoson wone modembo enswa ni baako kra 70% of men omonyo chese ye hunu so say yes much is say ya na mai hye wompam sam ye ma me emra oje mra na one nsentwerefo kasa na okire mu sem mema ni pi emma manane nje inte baba so na no afu atse mpompo na no aye kusu hu na ni ma sensu ya ba beto tese wadwa ede ba dia ye ma me kire mu sem mema ni pi ede money feelings edi agro wo krai mu a atete pantia man na awada ni pi na gija ayabasam utimi se bema hu ade potia waye nanso oba na dwa ade nta one ne kompa so no wa mana hunu so ba kokura sei na ye ma me gift twum ese yanka nkyira Ghana fo nyina sei ayam mo mfa ma no feelings eni agro krasa efri sei mema ni pi eni mo kwan hodo aye fa so aye ne oba edi mpem agro one ne kompa mu eni gidigidi ne waka na to gidigidi ne wasora pene ba bia fa bema ne ho twa ne pe wase wawie
Wasi ye nya ne sa akra. Ohun. Sa won ne oba kompam a nya botra boko. Ohun. For ba yi hu ne ade a o kire mu a oba ya himfe wa ade bi ho no ma in fact eye keto ate a bo modern afedi agro kama. Ebe bo mo ba no ne hu asode na ni agye. Ne wanya tenkapa wo mpam. Wanya ne sa oba yi gidigidi abaya nyina no enkose hwee. Into kire ma ne awade aye basa. Empretu agige nyina ye mema mu kompam a omu hu kwan ahodo a ye fa so no oba edi agro wo mpam. Ade aba ko o kire se di ya pa ne se. Mama wo betumi ni oba yetumi ya da sa ba da hore ba ko pe so oba ne ho nsane ne da. E bi sense ya ma me charity na ede ba ade na o se hwe ebo mi na munim. Enya gidigidi anu oba ne da ne ma na ni gio. Da bi nya botra boko oba yi to bo ase. Oh, na fa ne matoto ne ma so nkakra nyeje ho ne ade a bibia fa level pe ti se play na ebetu no. Entu preko pesa eto no bo ase. Ekwa nkra nya pagya ne mudu level a na hwom ubehu anu akopie US memo. Na wanya ne sa akoye gidigidi hwete na sam. Eba ne sa oba no hwe anim sa o se agurade ade a waye mini enti enne ama mema ne pi na mama na anim asama omo kire mama hwe ne yebedu baabi ne ma no ahwe a wo mbedwam pa. Cut my head, give me good sex, I'll stay there. And that's a woman for you. Especially if the man knows how to make a woman reach orgasm. Then the woman will want to be there. You get it. Unless the man doesn't know, which I can say that about 70% of men don't know how to make women reach orgasm. They don't know. They all feel, most men feel that when it comes to sex, they just have to penetrate and come out. But your penis does not give satisfaction like you feel it gives. Until a woman's clitoris is stimulated properly, that woman cannot reach orgasm. So most men, when it comes to sex, they feel that once they can enter and ejaculate, then why sex? You have it. Hey! You know? Okay. So when it comes to sex, it's women who can tell if the man is good or not. Right. And that is why the woman will want to stay there if the man is even killing her or not. Yeah. You get it. Because she can tell. She can tell. That he's good. That he's good. So I'll stay. What I say. But most men want to give themselves accolades. My idea, that kind of thing. But it's we the women, we will tell if you have done the do or you didn't do the do. My goodness. Right. So, Bema bi wo ho no no oba ne do mpam a mesra wura wo ho na menhya ase gidi aden mo gumu afani ase too much wo manyim ahu ene mu akoma oham gichemu aduoson mo guma ni mu asesa enti ya maame ono no wa bin ye pa e wo mpam sense mu ne mode mbo so ani nti o se bema bia ntumi nka nkyere oba se wa ya de agi oba na betumi akere wo de waye ahu nti mema ne pin ne ma ne da wo ho nsane won e ma ne ho nsane won mo bewie wo ho nsane opa so wawie yenya ne sam nti Dr. Charity Chumasi Ankra on ye Chief Executive Officer at the Machatma Herbal Health Center ena wote ne niem na bebe yadro no eye sofa na men sofa asama media to dwai aya no kra se mema no tese mo ne ma ne kompam a mo ho sane mo wie na ma wie na ma no ho de mo mfa mo ho kra ya se mo made mo nso ani o enya mra tenten ane oba ne beda na kire se oba na ni age somwa ye de abamu ne me fa asefo e ma no media dance e ma no so medi ma dance e nkire Ghana fo eye no kra ana se de kra nim me ba sesi a yeje makoma mawo for me enya wo ben ye wo be so ni emenya ni emenya ye jo sana obi shejiri no one dogi ye show me entina me see utuwe uwa woyere obi so wane yere uwa wompana ni obi so wane mpana so mpana he dia wompe oyere he pa dia ombele ni mawe obi mpana ni nachi obi re no di nachi ye nyina ya ni brana baye ya ni brana ebeye mu ba ko ade na nya ni bra eye be ya na beye obetimi afred wadwe kire dia ba 0534050199 0593406565 eye no kre say ya na mode manifesto kre yim madwo over udini ba bia kasa free over good evening pajo 49 mesra ma kasa free ni confirm na mente won kan ye over me pajo na me heal said him we dey pacho me you 49 eye no kre ade amoya no enka nkyere o se sebi wabo ho modi a when wan kutu ho because wo de sebi ejina ho ba ono ne de kare ho enti sa oba nunumu ama ne ho ato no ono nanim o enti me ne
wo be ma unti so abo dey so abo mo dey papa me ma jere enti wo ya de o ya men ka ho unti mi nya no so da o ma ni dem 053405019 059340655 ma no mo fo ma dance die mra na mo nsem na da pono no ma adwo kwanso a odi ma odi de obetumi aya na kwanso na ma adwo Papa. Say kwa de tama committee 11 opening. Papa Mario. Mejo so pa de asie ni o. Papa. E ma na ne betumi aka o. Anti yese mo nya de o. Papa o se yese mo nya de mu ntwatew. Papa se die. Imiane na yedi no. Any chemicals no. Ama se ampa yakwa itumi motew. Aya munya abotre na muntie ayi pony no na amse muntie ni yi wofa gidi mu akopem ofa bisa sexy utie pa on pony bisa sexy mate medase ya minhira opi eye utie ye medase ya minhira oso betumi abo awuram 053405019 059340655 na mo fa asefo ma ya na mo wei ma adwo wofa 10 gramo. Yeah, me wofa si be ni. Me so be ye juma. What say? Me so be bo juma. Oh, dabi, ye de ntumi ne ye ho adanse. Wofa, do with you. Kire kwankon no kura ka sa woni Nyankopon kura so man doba Yesu ani ne ho adanse. Nipa ne kan fo no. Na ayi no kura say mema no mo anam betumi a kire say o ma ya de. Ebi mo ya pa de anyo. Wofa, ebi mo yare papa. Say wete sam. Me see obedi no ma esum ya wo besu no. Oh. Monka fra mate. Wafa, wo be wie na wo ra ku sei. Na me wo ya me pa me bo sutro. Sa wa bobi da on. Me power so say ya. Eni ma tene be den. Me bo papa, me fa nte wo nte omo ankasa so Pedro nye. Yate. Me ma no omo nya iso omo be twetwe bi no omo nya eduro no. Because e ma ne ani abere o. Mate, endi se odode na nkwankan ya mo sora mbufu o. Mi bufu rough. Okay, say eya so ya. Wa ba nkomo amebo. Better, eno na se oni sika kura na oba no na nige pa ono aba koye adwuma di sika na behwe be ma no. Hwe. Didi na ya adwuma den. Akoma ne dem. 053405019 059340655 befa kwala ba ko ofia ha no ye sikapa na wadi ho adanse ono ye oba nti obeka na mani hu na wahia pai majo yawura obidia wafa santi zongo papa yesi amani amuhunu ni mpam ni o mini ma mini nyagi yo sa mini ni nyagi ne jadi tra ade tra esanse ade we ya de adwini ayini ahokeka na eye enti wo oba no wo ahokeka wo de sia me no I don't know me performance dey be good ama o better so dia sia me do be jira kwan so say twa o so nko na say utimi di machi kakra na di machi di kwa avena ba je nze me mecha nya di abio o hu hia wanka o di ani je di machi ntam so dia sia Matias ana membra mi ama wari so me ni me yire me no ti dam na say me be ba ona bi so mu me chu kakra o say mabre me he me ya ena me ya me ta ju ru bra o say ena no o patre say esa na wadum wija no kra enti me front transfer dia me ya me ho ba to me na me so be ye entam agya ho me da say kwaso dia ni jeji ni ntam agia eno ano no dipi ma me ni nyaji na nya me da say wafa santi zongo abekire mu kama e de ama no ho ene mema no nti ogina monam ne kasa ye na ye besere ye mfa bio me wafa si we ya me hwe majo yes sir wafa nana ya odi etama ono ni jamai nana ya yase nanse mu ntwete o jamai nya de kresa o sa jamai ya de pa o eni akasa wo ya de bi mu nya de ba kokra be ma o ma de kunja ya ma na besa no da bio o se ye wo e ma na foforo sa na konko na mo di shogu mu guo mo ho no nsu ni tututu esense ade no tesa no matenka na tukọ
aha tiri to portrait no fitri no ti ko to da ro hwe nim to onka no ti mani bi ni atenka na so mo nyam fanso nyu mo fanso chire oh okay mo yusu nso nyu no na e man so beble so di ka abo ji lo nti do bo sa pressure esa pressure adwendwen nti bo na dwen de ka no so nti o portrait kwa no hwe na dwen de ka no so o ya hwe kremfa Matias ye me man ye ade ba mana why yo me da si pi na ya otema yemfa afrefo ne fancy sika Kwadwo enyo ho se de ye kan unim we hia bi pan se de yinkomo ye ba ye empam kita ho de ye se mamma no mo anye ni ye ma no butafu pa na ma o mabra bokra o mo se o mo soro no ma ye basa ye no kre no kre obi ka sem bi sisi o se insu omudigu ma den nti no feche o mo kra nya nya botre enko ka wo de ono wa kire na den wa kire nti mi kire ma kire ne se kire no mema ni bi wo ho no mo dwen so mo ye adwuma so mo nya hwe yo sa adwen se wo ye bibia ma utumi so obi am fifiri afiri no nya de wa enso stere na wa nya hwe ade ntira me kire me akwaya te se sabi unno mo ba nufu ya wakwaya ya faso ayenom no obi wa atachere ma se bi ni nanum o se sinsu na eni nanum onu de ojo se wo ya ma ezai oba na ntehwe o se obi kura de sabe mo fa ncha ye se ode na no ball nufu ho a ase wo be careful ho e kase obi timi so nufu no wa mi aso obe pai no so obe ye ni den yo ntade na se ye romantic way bi sa no boko ni baby wonum na don sane na obi na ya mo nkere wo mo ya obi wa o kire no kra won timi ye ode ne sane na baby sa wa hia bi pan mesia bi da wa hunu so kra o ya be ka se e na de na se wa bro because mabo adwuma ye na hwe ne sam so ya na mesne ye wicked smile ye wicked smile sa adwuma be na boy mbo adwuma bi aye ba sa sara metate se ye se mando do na aya na omo sode anopa na ohwe na se ahonkeka odi freedom pay ye no e kire modem a e course ana dwuma of course esa na unya flashback now smiling now smiling eno kire se se otu anu ma na wadwen akosi wo kaka de si ye ebi wanu ma ye kama ebi so ebi wazan be so be kai kra hu nipa na ne hu ye weshi sa then na be ye mi me ube waste me time keke yate why yate se mo pay ye ni na mema ni mu makon oham chiche madu so 70% mo se ye nya ade mo hie duro mo so bi so be ma no bebre nso kura mo so mo nya ade mpam bebre mu ntwate unhia bi ye sana no madamfo ba akoka na wo fa den 7 wade bi se de ekohia ba ko no waka bi sa na nye kura na nye ba ko nti ya mo hwe bibi ye entika se body yam fancy na ansa na no birthday bi aba ha na mo yante amfiri wa be hia nso hwe fi se nipa no de aba no oso wa ba tere na ene na wo fia ha enti pictures na you ready right enti birthday we e de akoma Moses asana aka Mose me wa fa se a wudin de Moses asana dodo abom na ne se Mose na Mose wo Ashaman eye city old Awene block factory e hono na wo wo Ashaman city old Awene block factory e ho na wona we efritina Adjoa Tina ne wo fie ha yam e na o se ne eye wa woda enti yanka nkyira wo senior man wudin ede Moses asana dodo abom na ne se Mose ene wa woda nti senior ya mention wa woda no onya ne sonko pa ade aye nua batina esre wa Nyankopon chende ama ho enye kwatenten onyini kire ene nkwanfe a ene pa egomum so happy birthday go as you Moses asana aka Mose wono wo Ashaman state eye city old Awene block factory ya mention wa woda no onya ne sonko we efri Adjoa Tina nchen no se yemfa woda we no yemfa ema wo medenchi akese sikasa akese ne de asi ma memfa nchi ama madamfo ba ko owo yibi kwan no so bia na owo no bodin ba me wura fi ne den ede Sarah Ampon ana afi ne nua ba ne den ede Florence Ampon mechia mu nyina numre Nyankopon kama nya ne te yese kasebo no edem ho no ma mu nyina mutie pa ya menhira mu pi se numre no modwane kasebo no ye de asi musemufo no ya maze mebere ntwene se mu ede ema yan champion tede ye kopie mu Facebook and afi YouTube kasebo no wonya bi ehwe yem DJs gibi echinchim efreni fruma edesom ya numre na kenkan fo mi na ya hwene ten asentem mo yesin konwa besoma numre no edi ameje so yo wofa
or see a dear the one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Mene. Adjoa Agyei Sikapa. Ana hotedin ene. Wedding. Ena afi. Ena afi. Yeah, kwe hwan na eba. The international DJ Afiba. Efri samre kopem nondu die anase na nyasa. Eyesa Dr. Alhaji Mahmud Bawumia. Oya meka na malofe o kan asem yo se na anyasa eyesa. Mani gine ho pa o. Ope confirmation. Yes, me boss dey me feeling ni pa Dr. Alhaji Mahmud Bawumia. Enti ya kwe DJ Afiba radio ne dia. Age ye bot 10. Ansem penifo agya afri ni nsem. Imamu nyina mo ani tia ade hye. Etisi mizu baby. Sene how ya nonna. Minia femme waso any umre kakra na menka Diofosu Plaza Hotels one tia one trail se wo pe baby ye meetings and conferences are anyhow because Diofosu Plaza Hotels were very spacious conference halls are a state of the art se e come deal na wo pe baby ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa metre abodwonsa ya so bogo mi na se ni pedua mu nyina ba yo fam anom dia menhwe baby a se Diofosu Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a member and a man to Mrs. One Trini. A fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Ahomika Nebe Sheku Amoniaje Echegusa.